dati mu nešto za pojesti i tokom godina to se totalno promijenilo, tako da je danas evo naš Predsednika Republike Slovenije na podlagi poziva za zbiranje predlogov možnih kandidatov za sodnika Ustavnega sodišča v roku prejel 3 Ferdo. Hvala. Quello che la tua anima ti dice di fare in molti, a molti non succede questo, chiaramente invece a tantissimi altri sì. Lepo pozdravljeni. Hvala lepa, lep pozdrav. Kandidirate s podporo Nove Slovenije, zato bi vas najprej vprašala, kako komentirate. Tu dječje cipelice, gledam tu crteže. Yes, Kevin. Sir, I'm a Christian. Vamos. Oh. Throw myself into it. Oh, Ashley, please do it the normal way. Hi all, how are we? Čuvari gorma sloni. Hladan poput leda. Me sram šta rade u današnjem vrijeme. Za vama nema srama, mene više strah. Nekako sam mislila kad prispavaju da će se predomisliti, ali izgleda nešto. Manche Dinge muss man sich die Zeit eben nehmen. Originelle Wohnung. Ja. Elke. U sklopu Dana židovske kulture i baštine 10 bodova zaostaje Juventus. Jedna zanimljiva utakmica, ali s obzirom na to kako igraju ove sezone, definitivno me ne bi čudilo eto da je Inter kao gost. Što jednostavno znači da ćemo prijevremeno potrošiti motor. Jednostavno rečeno, oldtimeri nisu napravljeni za rad. Tvoje mjesto za svježe i zdravo domaće mandarine iz doline Neretve, 5,49, 30 godina, Tomi, znaš što voliš. Tomato ima super ponudu za tebe.
prvenstvo čeka. Među njima je jako puno